Inzatheli yezulu iyanivusela egameni likaJesu Kristu umsindisi. Bazalwane, ngifuna ukukhuluma ngephasi esihloko la sithi khona kufa lokuhle, noma ke emalanga lamahle emuntu lekusikhathi sekugula kuyavakala. Now bazalwane, empilweni yemuntu kunetikhathi letahlukahlukene. Kunesikhathi sekutalwa, kunesikhathi sekuphila, kunesikhathi sekugula, kunesikhathi sekuthi na usaphila uthathe ama decisions, wente tintfo lokwa nalokwa loqabanga ukuthi mhlawumbe in return kutakubusisa noma ke kutakunika tithelo. Ezusenda lawo kunalama ama-decisions lesiye siwathathe lafike utholakale ukuthi empilweni angema-decisions la wrong la kabi. Now kunalesikhathi ke sekugula lengithi ke mina isikhathi lesihle kakhulu empilweni yemuntu, especially lo ngumzalwane, because leso sikhathi leso ngasikhathi sewulele embhedzeni, sikhathi la khona uhlwabula khona. Now kuhlwabula ke nginaki lokuye kwentiwe isilwane lesilekuthiwa sine ruminant noma ke sidla ikhudi siyahlwabula njengenkomo le thina idlile emini bese kufika isikhathi seyiyalala esibayeni seyiyahlwabula ngemavula vakalako seyithi revisit lokhu lebeyikudla. Now lesikhathi ke sekugula ngathi mina isikhathi lesihle kakhulu empilweni yemuntu, ngishona best time empilweni yemuntu because ngilakhona ahlwabula abuka khona impilo yakhe sekunguye naNkulunkulu, sekunguye nekufa. Lapho khona bese uyabuka ukuthi ngende ini nani empilweni, ema-decisions ami abenjani, usuke sekenda i-introspection kuyavakala. Now leto tikhathi leto ke uma umuntu adecide noma ke realize ukuthi kukhona lokubi la kwendini, ngulesikhathi ke bese sekuthiwa uyina njani, sewuyaphendvuka. Lesikhathi ke sekuphendvuka sisho ukuthini? Sisho ukuthi uyatisola ngama-decisions lamabi lekawendile, so uyanikela ke kuNkulunkulu. Bese ke ngiko ngithi isikhathi lesihle ngoba leso sikhathi leso uma lo muntu sekafikelwa kufa kumfikela sekamsulwa, ngoba ube nesikhathi watibuka yena, wathatha sibuko sempilo watibuka yena naNkulunkulu, watibona ukuthi uphoce bani wona bani wonaphi uNkulunkulu. Noma ngabe akasakhona ukufinyelela kubantu labonile kuyawucolisa the fact ukuthi ube nesikhathi sekuhlwabula embi kwaNkulunkulu acolise uNkulunkulu. Now listen, kuna nayindoda leyabethelwa naJesu yaba ngesekudla, ayizange yaba nesikhathi sekuthi ihambe yawucolisa kubantu lebaphocile, kodwa yaba naso isikhathi sekucolisa uNkulunkulu, yathi Nkosi ngikhumbule na ufike embusweni wakho. Now leso sikhathi ke leso ngilesikhathi lengithi ke mina sihle kakhulu empilweni, ngesikhathi sewusembhedeni sewugula ugulela kufa, ngemavi lavakalako ithi inkulumo yami, uma ungumuntu ubokuthandazela ukuthi kufa kwakho kuqhamuke kancane kancane, unengele ungafi instantly, ngoba na unengele uba nelithuba lekuthi ukukhulumisane naNkulunkulu, utendlale kuye, akuqolele lapho one khona, ngoba ube nelithuba lekunengela until uze ufike la urealize khona tono takho, bese uyatigeza uyakuhlambuluka ufa njengemlone lonjani lomsulwa. Nawo lamagama lawa ngiwabhekise kubantu abaphilako, ngithi uma kwendekile noma ngabe umuntu ufile beninemagqubu nenzondo ninekugangana ninekucabana nje lokujule kangakanani, angaze afe kusuke sekuphelile, asikho isidingo sekumbambela emagqubu, ngoba livu laNkulunkulu lithi loyo muntu loyo akaseva, akasati, akasaboni, akananzondo, akasenamagqubu. Now so ucedzile kwakhe losho ukuthi kungendeka wena umathi njengemlokwendekabi ukwenda lokubi, kodwa ngenxa yokuthi ube nesikhathi lesihle sekulala embhedzeni agule, ube nelithuba lekucolisa embi kwaNkulunkulu, wena utabe solubambe emagcubu, uthi ngalenye lemalanga mzokwana ufe wena unemagcubu, udibane nalo muntu waseparadise, yena emukelekile eparadise, wena ulahliwe. Ngani ngiveta lokuthi kuhle ukuthi empilweni
undlulise umuntu losahambile emhlabeni, ungambambele emagcubu, ungabi nanzondo noma ngabe kakuphuca kangakanani. The fact uhambile ngoba awumati naloko ukuthi phambi kokuba akhomithe umoya wakhe etandleni wasimakadze wende deep itaba, kungendeka kube siphambeko labe kakuphoce ngaso, usivumile uNkulunkulu wamthethelela uNkulunkulu, wena ubambe eligcubu. Ngiyoveta nje isikhathi lesihle sasempilweni lekusikhathi sekugula. Ngithi kugula kuhle kakhulu. Uma ubona umuntu anengela agula kakhulu, ube wathi ukuthi ngumuntu lobusisekile loyo, uNkulunkulu umnika lithuba lekuthi afe kahle sewabuyiselene naye. Kodwa lona lofa instantly mhlambe ngengodi yemoto noma agule nyalo afe nyalo, loyo muntu loyo wathi ukuthi ufa kabuhlungu ngoba ufa lahliwe, akakatholi lithuba lekuthi atibuke ende introspection. Mawubona umuntu agula kakhulu ungabomhleba, ubomhleka, ubowathi ukuthi usemseni wasimakade, kungoba uNkulunkulu uyamthanda, ingako amnika lithuba lekuthi akagule, so that atokhona kuba nesikhathi sekuhlala naye ende introspection. Inkosi yami siwabusela amagama lawa. Intatheli yezulu ithi tatayi.